Hadin baka National People's Party kalayo biang banlam kemat bantau ya ke serkar Meghalaya Democratic Alliance tu hapok ke jela ha ke jingalam ukurat ke sangma kum umentri rangba ki kato ke ne ki pajba kilapen pau baki lakwa ke jingkala hakini kisan senam banwan Om Shu kum hakisan senam balalik no baki pajba kilamat iki jinge habayo banekran bat ki kato ke ne kiri pajba kilapen pau baki lakmi lenti bamenta ke kenti ya ke serkar batamai on yalam daki seng rulum Henry de neka jinglej ban ai jingkarshan jong arngut ki MLA jong ke HSPDP kelapan long ki seng riulum bandu thau sarkar Henry kilaong baki syukurman baik ya kababha hakini kisan senam ki bandangwan kumbai kilap hai gor marba kat kumbajing kere anak jong pergi adu pising yo se kadi itu ga kadi itu kue kamat bakunduk banong si em edukasi lani bantu na banong si em dau ono da na kaseng rilu kata kalong kajing ku ka hal kata maka cai kajing jungahi kata kebuka lada kita kini perkinong ilam kundon ketamut ka kabajan ang nismat wajah kisar senang kipadap ngatrai ingin yang mati kaju kawai kalong ba kajing katung bangi iya po sosial media kalong ba kajing bom shania joki kasi ya kini kisar dulu kai kebangi hakisnan ki baladap kalong tawat butaro te subuh kumba subuh ong kai kajing kang jong isar pruston delang ipasi kino ilam BDP kalau minta yul sila da manga roki ngatra ngidon kajil ala yo kata gue te kajing jit jong ki pa hoy ka kalong tah yul se ba kile bha ya ka konstitusi jong ki karba ya kari ya ka jelapat kinda pe kata gue Hakisan senam di bar swarm tate ga trai togi kermen baki ki bro ki baladap di kermen baki ki babha in kelano kamat ba kinong yo kinong malane ki minister ki besu biju kila don pat daki we pat ki durkmat ki batmai yo ba kini ru ngasai ba kamtam ya hakadem persiala don jong isar aden ba jong bar adel bat baki we baki ki kunhum senrap hantu ngengi skem ba kim ailat baka government kan lekat baka kajing kerman ngidon be ya ka VPP te wala ka VPP kami o ka por ba kambon te hendrai kidon ki ba job bar kidon ki ba dan sa te kerman skem ba hakini kisnem ki banwan bat ni kerman skem ba hakani ka election MDC te kerman ba ngin ailat no ya ka VPP ba social district council bakal long betang serkar te hak permen ya kajing bah om kan hindre kajing kwa kajung kipat bak kalong bansen syar dak ka daki khas kita kinong yalam kibalak penjawab kilek di yangi ki khasi teh idon kitu kiwai ki ar ki balik tu haka en lada kimlek gitu ngemut ke serkar di kasih lah ya te na kajing bakla gitu pat telong ni hap hakaju kajing sosial te tarai hakaju hi kajing jingjar ngin matlang lada kalong ke ba ladek kane ke MDA tenengej berkermen scam ba nadu benta balaya yo kle lang tu bati we de ngej bu blay bostar un sayalam yaki hakata kalunti ke badai kata kalunti ka bikin punya yang ni kipat ba bat kajing yo kajing kot yung kipat ba jong kajelahi bro kawai tek kajing i jong pia kini kisan senam ko kajing alam jong kana gaju ke sarkar ba mata kini kisan senam ki bala adat kajing yo i jong ngata kon hakine san senam bala adat kajing senosi namar ba kitu kiwe ki badon syak hap sya yu untuk ketu kila ya muslim te ondalong kaju pat bat gane ke Meghalaya jungi kadang rit te ngatarai ba blay go start ya ke Meghalaya jungi tangkat tu ka dai benput ini ki jaka ki puta ki desu ban di na hawai gino mi kernen hi ken bakajing bahagan wan kanda ke jingjit jong hi pajba te kumtai gen kon long basu kedaw no ken
long tip ke balong ke balong haga tu higa por ke bajit ba ginong lubun pisar kita di bajo namar ka bay nong si daki katsan spa daki arajar we ka we gabun ngasnew gi ong pumta ke tingi syete patem don kajin kelab ha kan warna kan om su gitu ki por ben ya musnam adi ni siam beladep dikan mau ong tu pro elong ublay basta kunde su ben ayeng yakin nong sin syar di kin le ben bor